Mbiamano sana mwanchi umulgiriya sogochori gitasini kia Ndizi TV no gasemere kwa nimna kwa bere kugutwara obulgiriya obiya nebiro bindene ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye nara yabere kago kolekana kurwa chingongo chionsi inye chinsi chinga kitoroche abarai ababere bagweso kebene nabo igo kubolia abarai kurwa sensemeria West Pokot kubwatrana nabo igo kweneki omolembe botambe chinga kichibo igo imi county ya Makwe nigo omorugi b'umugabana ime county yo aboliri abamenye benseme yo gwesokia ase obonge nabwo kolingolirwa oborere bwa kansa nabwo yo kabeire omugabana we county ya Nairobi Mbuvi Mike Songo ona nigo amochirie obomobwa azimio la umoja askeli bagoteba buna nigo chikura cheibetwe nabwo omugabana we county ya Kisii nigo aganiri abakoli emirimo bali bagwa kanwa ase county yo bataliko kora emirimo kogendanga nabwo kwenana amabagayo mwanchu muri karansa oike elindengo manye asenchira iyo wenye litaliane Frida Kerubo na sinsemo chibiro kelyo nigo tokubwatenere Joshua Auta korende nyara sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube nabagotonyara gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke ngwira nanda segeka egeke elindengo manye amange abarai nigo besokire bene nabo igo kubolia abamenyi ba West Pokot kutwara omolembe butambe bakoragwa no muwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu nigo aganiri abarai kurwa senseme yo gotiga kongusanana nabo igo kubwaterana elinde kwenekia amagendero a senseme yo kupitia kwa mjumbe wenu Samuel na gavana wenu ambaye iko hapa na gavana ambaye alikuwa ambaye tunaheshimu Profesa unaheshimika Kenya msimu umefanya kazi mzuri. Sasa ni kukaa pamoja. Hakuna haja ya kufurugana. Sasa ni kuchapa kazi, ni kufanya kazi. Bali iko makosa kidogo, viongozi wanaketi pamoja, hata si mambo ambayo inatakana kutoka kwa wananchi, wanasuluhisha Arabu County yetu ya Pokot inaenda mbele. Ni watu ya boda, Kisii, Marakwet na Pokot, Turkana na Pokot. Mnaibisha rais. Tulisema hiyo taibia iishe na iende na ile mwaka zote. For 5 years tulikuwa tumeua hiyo kitu. So we challenge the leadership kiongozwa na ndugu yangu Mheshimiwa Kajapini. Sanya hii wanaume na wanawake wenye wanaanza kurukaruka pande hii tanafika siasa. Endeni ongelesha rais. Etaro yo muraibense Dr. William Ruto asensemeria Transoia nigo yarokanire kogokerwa nabange annemono kurwa sabamenyi bensemeyo abaeraire okwebwa kwabo asigika egetambe okwana omugavana George Natembea nigaburire omuraibense kubaletera amagendera sinsemecho unabereka gokolekana ase county ao chacha ambayo tuko nayo tutakueleza. Na dalili imeanza kuonekana tayari wakati chairman Askofu Archbishop chairman wa KCCB alisema kwamba Trans Nzoia ni nchi mzuri, weather ni mzuri. Hata alitembea jana akapata watu wako na mahindi, watu wa Trans Nzoia wako mahindi. Akasema watu wapige makofi, hakuna mtu alipiga makofi. Kwa sababu hatuna mahindi sisi, watu wako na njaa inamaliza watu hapa. Iko matatizo mengi sana. Na hii mambo ya Trans Nzoia kuwa bread basket, kuwa na climate nzuri, ndiye imefanya hata national government haijaweka mkono hapa. Sisi tunahangaika tu kama watoto wa yatima. Kwa hivyo ningependa kusema tu mambo machache kuhusu Trans Nzoia hii, Mheshimiwa Rais, na pia tutakuomba kwamba tukipata nafasi tukuje tukae chini. Maana zile sehemu ambaye rais wa Kenya ameenda, ukienda kule Mombasa imekuwa modern city, modern county. Ukienda Kisumu huwezi kuamini kwamba Kisumu amekuwa kwa upinzani from 1992. Imekuwa nchi mzuri kwa sababu rais alikuwa anaenda huko. Nakuru ni hivyo hivyo, Eldoret ni hivyo hivyo, lakini county ambayo rais haendi huko kama hapa kwetu tunakaa namba msiembe tu.
Abamenyi be kaunti ya Makueni nigo baburirwe gwesokia asobonge elinde kolingolirwa oboroire bwa kansa bakoragwa no murugi bw'omugavana ime kaunti yo nigo arure obasemya gokia abamenyi bensemeyo igoro yo buya bwo kolingolirwa oboroire bwo mapema. Personally got and tested, and I hereby call upon all Makueni citizens and Kenya at large to come forth and get tested. Let's not wait until we get to the very severe stages of cancer, which can be very dangerous. I want to call upon everyone to embrace the global strategy of the 90-70-90 to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem. Ili tujue mambo ya kansa, watu wengi wanasikia mambo ya kansa lakini hawajui kansa ni nini, hata wafahamu. Na wengi wao tukiongea na wao wanasema hawajui hiyo inaitangwa kansa. Na tukiwaeleza tunawaambia kansa ni ugonjwa mbaya Hoyo kabeire omugavana we kaunti ya Nairobi Mbuvi Mike Songo onanigo amochirie obomo bwa azimio la umoja asekeli bagote babuna nigo chikura cheibetwe nigo amotogirie omuraibwense Dr. William Ruto ase emerememia agendete gukora gwanchiriria konde gwensi gotayo ase abolire abamerani bababuna nigo babonete gwanchirana oburaibwaye Ruto. Ruto. Supreme Court ikatangaza Rais William Samoei Ruto. Rais William Samoei Ruto akaapishwa. Chairman wa Azimio Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa pale akapatia rais mamlaka ya uongozi. Hiyo ushenzi nyingine mnafanya sasa ni treason. Lakini tuko na rais ambaye hataki kuchanganya uongozi na siasa. Njaa ilipokuwa Ukambani tuliona malori zikienda Kitui County, zikienda Makueni County, zikikuja Machakos County. Kwa hivyo tuko na rais ambaye habagui whether tulimpa kura ama hatukumpatia kura. Watekana nobotuki obwabere bagokorekana ime kaunti ya Kisii ase okolingolirwa kwa bakoli emeremo bonanigo omugavana be kaunti ya Kisii Paul Simbarati abere kagosokia oroboti orubene gokwana nigo aine kibuna nigo abantu wetania chimisano babere bagwakanwa chibesa ime kaunti ya Kisii ase batali gukora meremo. Mimi nimejuzwa tu kwamba ile hesabu inayoendelea kwa sasa tuko na wafanyakazi husi hama hewa zaidi ya 500. Mtakubali waende nyumbani hao watu? Tutawatoa kwa payroll kwa sababu hawako, hakuna nyumba wanaenda. Si wataenda nyumbani? Kwa hivyo hiyo kazi tunaifanya. Pili, barabara najua zipo. Barabara nyingi zilifanywa za hewa. Barabara za hewa ambazo zilikuwa na deni ya bilioni 1.8, 1.8 billion. Lakini tumeweka kamiti ambao Mungu akipenda wiki 2 zijazo pia tutahakikisha tumelipa ambao wamefanya kazi. Chinga kecho boigoni go abolire chikanisa kobwaterana na baiboli kwene kibuna abana abanyarukango enyorera bale chisemi asogo konyeka asamatuko abosio. Tafadhali wazazi na kanisa, lazima tuhakikishe kwamba watoto wasichana wameenda shule. Tumeambiwa kwamba tunatangulia katika mambo ya early pregnancies. Tafadhali tunaomba kanisa. Magega ya machibu ya matemwa KCSE gosoka bene nigo chikuru chigendete gochengira amachibu amaya gati yabo ne skuru ya St. Teresa's Gekano eyo ere skuru ya banyaruka asebago keire amachibu abo amaya. Njan Sister Mary Stella Kimuma, principal ya St. Teresa's Gekano Girls, skuru ekonyo egotoka Magombo Division, Manga Sub County, Nyamira County. Ningongwa kabuya sinyasai asingencho ya matokea maya toire
na inde amwaka uyu nigo twabwata abana 30 na batano nomo nande Nyasaye otokoreire gekone otoire amatoke amaya abana ababonsi bachire university abana ebaitire asengencho yo kubwatira nokuya kwarengo asabalimu n'abana n'abayiboli Nyasaye otoire amatoke aya nigo tokumwakira ngambi ya mono abana abaitabuya umwana mutangani onyore B+ olingo yomo abana batano narimo ase skuru yeito banyore B plain abana 20 banyora B- n'abana kianda banyora C+. Omwana onyora C+, abana kianda na balenga bamoire ase skuru yeito na mean point ye skuru yeito mwaka 2022 nigo yarenge isano na ibere enuta kianda isano na ibere Chinga kechio oboigo eskuru ya St. Paul's Gekano nigo abaibuli bagokeire amachibu amaya bakoragwa no munyakirugo bwe body eskuru iyo nigo atogirie aborokia ase omukia babere bakobeka elyo kweneki amachibu amaya asili bagaria board ya St. Paul's Gekano tuwakere Nyasaye ngambi ya mono ase obuyato koreire St. Paul's Gekano yabere skuru ikona gukina step by step lakini yaikire ritukoria rero tuli no mugoko munge una abaibuli une board na nde bune school otebi Nyasaye ngambi ya mono asingenjo yogokoroku yakwa abana baito amangana aya ganyare kana asingenjo abantu baito berure kokore mireme mia banje tabana bakoborokere muna abaibuli ase school discipline y'abarimu baito gere igoro mono discipline y'abana baito yaberengia na discipline y'abaibuli baito very grateful nande twagokire mono ase school buna ya performiri ekiagera obweno romo goko ito kiagera the school has performed very well even in the county wise it is also the reading school esukuru ege kana boys high school ne ya mas school Nyamira ya performing so well and we are very happy ya betege go kukurwa ukale lakini initially it has been doing so well ngakia A level ne system kale ya jakete mbia perform achiga tuara A cup due to management system but finally it has done well with the new management. Maseneta bwe county ya Nyamira mungare bwokongo nigo nerago keire obukoleri obuya ase chiskuru ase amubolire omwaziri bw'ekisemi Ezekiel Machogombaki koligereria orogongo ruwa Gusii nabo igokorosira twagera abarimu baito ngambi yamono sara ase gashengiye mwakorire amatoke amaya mwatoire una county ya Nyamira abana chiskuru aho baitete buyamono ona monyokire na ingine chimbero mono ocha kuungana na wazazi kubaongera na kubaye pongezi esa matokeo amaya ya amatemo ya sokire ikiara konye Gusii to konya utanga to koiba matemo lakini tuoro kiringa ndura bandaba ngaini abana baito baipire buya totoro kiri aba igoto da banga machogu buya mono usabara kimawata machogu tira kupigia ongera kubwa bone ndo toka tebyo mheshimiwa Machogu ege ndawa na to kora bunare se ministry ya education bona nere tigari endenga kienenge gusukibwo cha Nyamira Oboteneneri bw'ekindemero ime county ya Kisii bono nigo bwa mochirigwe ase kirenga buna omuteneneri oyo monigo akalekunereria abantu nigo besokire ase bakoragwa na Thompson Osoro oyole omwegereri bwobwene bwa mwanyabantu oyobere goteba buna nigo omubisoyo abeire asegeka asensemeyo asenganeyo yabetegekwa obolitonere Recho Otunda n'umuntu kurukuno murandire cyastro kurukumukaya ogendrete gokoraga oberire emyaka n'emyaka ebintago koraga iga mukaya neri ojakire oinivoro birna abantu bagoro kujikate lero nero kuba disclosure chi information chiamarimare maria bala ya sina abantu bali bande bakogora bakora baoneri kuchimbeo
basoka isika eroma kwerucio bono muna bono kiroko bori oborimo muna bona marimo ye account tote tokore research twanyorira egento geteke gokorekana asoborimo bori bwe account twanyora tote tokomanya information oborimo bori ngikegendere to soborimo bori. In the government office umuntu agokoregas for 3 years or at most 5 over transferred mukayo kole more than 7 years abantu ba Kisii very satisfied. Why should we continue being there? He has overstayed in Kisii, he needs to be transferred. Number 2, Kisii ne land registry nene a transaction si jire chinyinge utotagete chiland registrar tietaneti satto. Number 3, Kisii county is so big tutagete land registry ende ero siwa sakuru kuvucha na services tirabe closer to the people. Land registry ya gucha ya very long overdue. Umwancho murigereria korwa sorobotyo nigo na ikire omweli obwa mangana Amayia asebire biga kurende ngo sabato basa guskato basa konyegera gikoraga ensa emo ayo na mange ningo yaletere asenchira iyo wikirano kurende inyora Chinsa chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakotonyara wetra Ndizi TV News Digital na biga asensemo ya YouTube na bakotonyara wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bakotonyara wetra www.ndizitv.or.ke Magechi kamera soko ene kibuna ebicha na boigo eliogiria gukira sura senchira ya bene na romusubati Petronira Mukeira tope tokubatenere Joshua Auta asinse mochi biorokerelio na ncheria ne Frida kerubongo koganilia oboligerelia obia.